Дипломмен келдіңіз ба? Я диплом. Қандай диплом? Медикпін. Медицина. О, біздің ауылға как раз медицина керек. Прикладной классасын бар. Соған укол салу керек. Саламыз. Сізде дипломмен ба? Диплом бар. СПТУ ма? Жоқ, специальный педагогический техничный университет. Төрт дипломыңыз бар ма? Қала. Специальный педагогический техничный университет. Техничный. Тығылып оқыдыңыздар ма? Ничего, бывает. Техникал. Денем квадрат. Танспай. Шакизат. Шакизат, очень приятно. Ақгүл. Может, черная роза? Ақгүл. Туған кезде тап едіңіз. Ничего? Апам қойған апам.